Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sinin na tama-tama lang ikuman ang kay hadire. Alimalabin na namita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na churitay lino aga sikasikasin na ipigaw makaday alimalabin na namita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya mazra'atul akhir. Iya tu hakikat na lino onrang investasi onrang mapasipulong modala untuk akhirat. Jadi dunia itu tempat yang paling pantas untuk kita lakukan investasi untuk kehidupan akhirat. Berarti sini na tamu-tamu lagi kumanang kay hadire. Iro si kanja-kanja na sinin na ano ipigaw. Aja na lesse poleri ipasanre na iro agaga ipigaw. Lori pungala taala. Na makadani andre guru tato panritay. Ang kedua ADC nga yala investasi. Nomor sini pakasiliangan. Nasa baidi rupa tawe dini maggagawat di pasisumpong si bawa kung Allah Ta'ala kami na makasikachuali pakasiliangan. Makaday ayak na wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di gaganap perintah pungalatala ilalan na pagkasiwiang kecuali mukhlisina. Yasang mukhlisina ikhlas. Tidak ada pertimbangan di dalam melakukan ibadah tersebut kecuali lillahi ta'ala semata. Di gagasandaran na lain kecuali ipasandra yung pungala ta'ala. Ito na to sinin na tama-tama lang ikumanang kay hadire. Contoh. Ikhlas si bawa mapasandre. Iya tu apalan na ulan ramalang. Majanci nabita. Makaday apala kami na malupo na ulan ramalang tu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iya dan pengimanangi atas salangan na si dia atar yuro na pungala ta'ala. Tetapi sebelum sampai kepada ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka dia alimalabin na nabi tayulo na yarok kadai maka da ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Harus semua amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu imanan wahtisaban. Ipakasingi batewi mapisan dari pungala ta'ala, ipigaw iro jamang-jamangiro, ikhlas semata lillahi ta'ala. Di gaga pertimbangan lain kecuali ariyongan na pungalatala idalo. Iro kung bicara ki pakasiwiangan. Itu contoh sini na tamu-tamu lebih. Yan ro yasa ro mukhlisina lahuddin, ikhlas. Yang kedua nangi pakasiwiangan. Yala investasi. Yang kedua papidecing. Iya ko bicara pakasiwiangan ni ro berarti o kuki pungalatala ipasandra iro jama-jamang iro. Iya ko to bicara papideceng
Berarti, okay padatta rupa tau, iro papidecing, iro militanang. Sini na tama-tama lebih kemana gitu. Militanang. Nah, iya to si kumat bicara papidecing, maka day alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Iya tahu kami na makasingi, kami nangigay, manfaat na, risinin na, rupa tawe. Kami nangigay manfaat na, ripada na rupa tawe. Nah, sini na tama-tama labing kumanang kay hadire. Iyan na persoalan ni puray menjadi bahan perbincangan ya gitu, maka ada bahasa ilmiahnya diskusi di kalangan sahabat. Apa mak bicara investasi itu sahabat itu maka ada puray na po Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada iroli noro mazra'atul akhirah on rama pasipulong modala investasi untuk akhirat. Nah, terbagi dua kelompok di kalangan sahabat. Bagi dua sahabat. Ang kasahabat din na persoalkan ni Rogagero. Na kadami cocok. Ang kato sahabat milumubi makutana. Milumubi makutana. Nah, iyaro sahabat milumo pamakutana ko alimalabi na Nabi Tamelo panasay sitongan na pikko di iya gagaywe. Itu dibawa komando penguluta Abu Zar Al-Ghifari. Jadi yang kesahabat Nabi Tayasan Abu Zar Al-Ghifari. Iya Abu Zar Al-Ghifari sini natama-tama lebih kumanang ke hadire itu mewakili kelompok menengah ke bawah di Madinah. Jadi kelompok menengah ke bawah na wakili ki. Jadi ro diskusin na ro kelompok menengah ke bawah yang diikuti oleh Abu Zar Al-Ghifari makutanay. Makadai samana ji tangkamo pagagami palampu panabita urusan mapasipuluh modala. Diutuslah Abu Zar Al-Ghifari untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napay mangulo pamuluta Abu Zar Al-Ghifari lokwa de malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tay Nabi tamakadai ang kaje persoalan ini na palatue. Jadi dia penakutan na panguluta Abu Zar Al-Ghifari maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaka ya Abazar. Aga mangkay ko. Aga pakangka ko. Na marepa mo kisirunto magi na saman nangitan ka to para lulada eh. Abu Zar Al-Ghifari mapataru mate ko ale malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi hadis na malampay karena banyak dialog yang terjadi tapi saya ambil intisarinya. Maka dia penguluta Abu Zar Al-Ghifari, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bifuduli amwalihim. Sama lagi ini tadi na ada ni kumak bicara mapasipuluh modal laki untuk akhirat isurun Allah Ta'ala. Ada ketidakadilan di situ. Milo kaya mapalatu. Maka dia lima lagi na Nabi takinru munro dia na adil. Di mana letak ketidakadilannya? Maka dia penguluta Abu Zar Al-Ghifari, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bifuduli amwalihim. Menyaman-nyaman atau mege warampara na isurun Allah Ta'ala mapasipulong amala. Di na pada ini iye. Di na makasing, di na lancar papidali tapos na pong Allah Ta'ala. Batiwi pasipulong modala. Maka day nabita. Kinri munri kimunah ko to batiwi mo mapikiri. Maka day panguluta bizar. Tita ni kara isurun Allah Ta'ala. Yusalluna kama nusallun. Iya ko to mas sampajan. Iya ini pas-pasang kehidupan ekonomi te pas-pasang. Iya ko to mas sampajan tito sugi. Pada-pada. Yusalluna kama nusallun. Mas sampajan tu. Pada-pada palangi. Tergantung ikhlasnya. Yaron nang orang pengi rakyat orang makada mukhlisina lahudina pada-pada yun. Sama, seimbang. Wa yasumuna kama nasumu. Mapuasa ka isurun Allah Ta'ala, mapuasa tito sugi pada-pada. Jadi mas sampajan ki, ini tau perri, mas sampajan tito sugi pada-pada. Mapuasa ki ini tau perri, mapuasa tito sugi pada-pada ka isurun Allah Ta'ala. Tidak ada perbedaan.
Tetapi yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Iro to bigay di na isu man Allah Ta'ala wat di masjid kadai di no lipigo to perdi makwaro. Wat dingi mapasusak ka, wat dingi berinfak. Di dapi iro isu man Allah Ta'ala. Okay mo no di na adili. Nasan Pangulo ta bizar. Iro papidale ko di na pada to sugi. Di na kan iko mabicara sugi lagi sini na tomo-tomo labi kumanan kay hadir. Di nagagachaw sugi iro wat iro sahabat na Nabi ta Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Di nasa na pada papidale ko iro isu man Allah Ta'ala. Wat dingi masidak ka iro, wat dingi mapasusak ka iro. Wat dingi mang-infak iro isu man Allah Ta'ala. Tapi iya, di uli pigo iro. Ikala ka nasa mga puro isu man Allah Ta'ala. Di na uli lalu iro. Yolo itama suruga iro na iya. Micaway alimalabin na namita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran na po Abu Zar al-Ghifari makana. Di nakwa tu batay na kung Allah Ta'ala mariki. Napamakari alimalabin na namita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napatandang yung budarda, nabuzar, napatudang yung makana. Awalay sa ja'alallahu lakum fi kulli syai'in sadaqah. Dia kaya pala misangi, agi-agi papidicing, agi-agi amalak madicing. Itu setara dengan bersedekah. Kebaikan itu, apidicing si bawa, akasibian ini, denang kanariking itu Allah Ta'ala si bawa duit, si bawa dalek. Nasa kalimalabina Nabi Muhammad. Awalay sa ja'alallahu lakum fi kulli syai'in. Agi-agi mo pigo assalamadicing, namupasandre ako kung Allah Ta'ala, dito na makada mabila duwi itu makasingi bati mo ikhlas makasingi bati mo pasandre ko kung Allah Ta'ala paday pasidakay itu nasa ngalimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh na sini na tama-tama contoh na nasa ngalimalabin na Nabi ini akumulasi dari banyak hadis contoh na nasa nariwayatkan yang berbunyi ahli hadis na pasisumpungi hadis di si bawah hadis lagi makadai contoh misalnya Lalo ki ukulalangi. Kita berjalan biasa, isalay boleh miki masuk ke Paralukta. To si runtu, sila surat ta atau ripadata. Wadingi si lumpulo. Ketemu berpapasan. Baru kita tersenyum. Nasabah ikhlas ibadah tersenyum, tidak dibuat-buat. Itu memberikan kesejukan. Maka singi papinat di nerotewa Yesus runtu, maka siti papinat di taidi. Coba-coba negara masuk boleh ikhlas kisi runtuh. Ketemu dengan orang, kemudian kita tersenyum, menyaman nyawa na rotawi si runtuh, menyaman to nyawa tak. Maka dia alimalabina Nabi Ta'ala na hadis saya, al-ibtisamu fi wajahi ahi pasadaka. Namocak biru mo ko si runtuh daripada mo tipataw. Pasidaka to, iya to. Sidi na tama-tama malabing pamanag. Di na sudi. Pasidak ketul itu nasa ngalimalabin na Nabi Muhammad. Yan itu pasidak ketul. Tersenyum ketika kita berhadapan dengan sesama. Kemudian itu memberikan ketenangan. Itu juga setara dengan sedekah. Nasa ngalimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan, imatatul aza anit tariqi sadaqah. Nasa ngalimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis lain. Imatatul aza anit tariqi sadaqah. Kita berbuat kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, itu juga pahalanya berlipat-lipat, setara dengan sedekah. Lalu ki ukulalangi. Nang kagagawa di cilakay itaw kurulalangi ro na ipalese ro agagay ro patangana lalangi ro na diga gataw na cilakay. Dito na makadaaga na mo lalo ki ilo na lalangi ro silo mulata atau kindoy. Mita ki patu. Talaga iro pakwita palisi ko tangana lalang diga bangu to do tabaway ko baraamang inola tawi sedekah. Jadi sekecil apapun itu yang kita lakukan, tetapi itu manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, maka dia alimalabina Nabi setara dengan sedekah itu. Jadi dito na sudi pas sedekah na yaro disusi na tamu-tamu lebih kumana ke hadiri. Malahan, ini bicara ibadah lagi. Tadi iro bicara papidecing, bicara pakasidenga siki. Sini teman-teman lebih. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu langkah di akka aja lo ko masigi tania lo na masigi ireke tapi jongka aja lo masigi
setara dengan sedekah. Setara dengan sedekah, malahan di dalam hadis yang lain itu disebutkan yamhu bihinnal khataya. Jadi tungkat jokai ajewe lo masih setara dengan pasidekah. Hicak joka. Engkau pernah janji Allah Ta'ala bukan hanya dengan setara dengan sedekah, tetapi itu juga bisa menghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih dekat ni reka ngapalan na tasusutoni dosa satu langkah kaki ke masjid. Sini na tama-tama lebih kemana kali. Jadi begitu caranya agama ta bere fasilitas lo di mana maka dia gitu nang kenapa silengan-lengan pun Allah Ta'ala. Sini. Malahan dalam satu kesempatan dia nama digala tu bicara tu ni. Malahan dalam satu kesempatan angka sik di sahabat na Nabi ta macopa. Betul nama bicara pasidak ke bicara investasi. Angka sik di sahabat na Nabi ta macopa maka dai sambungan namo ya hadis saya. Matte yukus na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu ila ahlihi ayakuna lahu ujrun. Surun Allah Ta'ala, peko ni pala na. Yung kumakadaki, sinin nagagay pigo ireke pasidaka. Ang kapalan na. Peko ni pala ko to sidap, si Baba Benita, surun Allah Ta'ala, na ipigo, iro jama-jama nga libiningan lolong gi apalang. Nasa nabita. Lolong ako apalang. Nasa ba, yung kumipigo, yung kunraharangin, lolong ako dosa. Yung kumipigo, yung kunrahalalay, lolong ako apalang. Mako to mati na pong Allah Ta'ala, mariki. Giginamudin sa lain muli, lolong ako ki apalang. Sini na tamu-tamu. Berarti kesempatan untuk berinvestasi di akhirat, kesempatan untuk mengejar pahala tidak pernah dibeda-bedakan antara tomege warang parana atau diiga warang parana. Ini menilalungi megalalan na pulang itu Allah Ta'ala. Ini menipilewi intinya dua. Yang pertama, ya kuma bicara pakasibian ini mukhlisina lahudin. Ikhlas. Ipasan saya iro jama-jamang iro pung Allah Ta'ala, ya ko pakasibian, ya ko papideceng, daripada tarupa tahu, azas manfaatnya iro agagay lo ko tawe, nasabak makadaya lima lebih na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Kami na kasing manfaat na ito lo tawage, kami na matangray palan na, kami na mege pasidekana. Jadi kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, kita menebar kebaikan. Ya. Kita menebar kebaikan bersama, agi-agi bentuk na papiliceng iwat dengan ipigawi. Karena kita tidak menunda-nunda waktu di akhir bulan suci Ramadan ini, kita niatkan untuk berinvestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan mukhlisina lahudin, dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalam.